Iwendo na wiregero bwakwa wina muthenya jo mwega mbitikiria nkwate ugeni kiri Nteto cia Thaa Mugwanja ndene ya Meru TV kiri metha jetu jakwa marito kambita Kaburo Damaris na tukiambiriria ni uraromba gitikia women rep Tawega Kiben Soda aithirite akimeneria rwaria rwa Bishop Magambo ara Bishop Ojo araithirite akirombera gavana wa Meru Kawira Mwangaza na kuuga utino aetete Kiben Soda naithirite akiaria na akauga Magambo na Remi wa Kanjeke atiumba kuwatanithia Meru. Adams Thirenja ena njira ekwinya siasa ore kuma kaunti ya Meru no raromba gitike mubunge we kurukire kiturano kethuruga Kimboi uriyike na ijongeta Bensunda na ichumirete na kumenere kundi kimwe gatongoro yetu ni Bishop Kyogora Magambo kumba kwitha kithatiranga bana kaunti ya Meru Faith Kawira Mwangaza ara kuringana na Bensunda wete amana kwithiranga bana Kawira Mwangaza na tukite nturika wakaita kara ya otero mambisho baka na atumire omba kwithira gichumira kumba kwithira bakiarerio ntubo ende kaitene kani mombecha kwitha gichumira kumba kwitha kimuthetera tuonete kwina mantu ndinji agateswa mwanka karwa makaua aitayari gwita gutuleria mami Maru na airira rira deputy governor awire ontubura guti muntu kinyomwe wantu baba tumairia tuonere akiwatira ontubura neto muikia eta abawatithania na governor ituonete governor Kawira abwithitie mantu ya maingi muno ituonete ntuko ekiumia agita kama maflat kanisene yawe na kiu lakini ntuko Jumatatu mwanka njuma akethira nika ai mtu akaria karuminirwo yakaina nthu ministers baba wichieta ni atumiria uti muntu eta mwira mantu yara ija mai ituonete ngavaneta kanisene ewe na utumiria lakini Jumatatu Jumaine Jumatano Alamisi na njuma akethira gakurumanga atongeria bangi no tiwe akwania metho ituonete ngavaneta atumiria Sunday atura akarumana na mantu jara kubwithia atina respect na MCAs ina atumiria baba ratwire bateta bero umwe uwo bamucorrect kana bamwira mantu yao kubwithia yatikobua irebetirwa kuria na kunyua irobeta kuwa iba kwaya na sauti yo ya kabobote ni Bensunda ri watumiria barabara mbecha kwitha gichumira kumba kwitha kithatiranga bana kaunti ya Meru Faith Kawira Mwangaza baba inge bona nto batina mitugo emega na bateri kwithira bakiroma mbere mwingi bakiariri kinyao. The lines are drawn kana mianka neki twina tongeria baraba ututongeria politically na kwina baraba ututongeria spiritually ko ba spiritual leaders ba inkuona iba wete no ntukinyora arakia akiwa agakwaria kwa niaba yao kana ari chairman pole sana ni ukomenti ko lakini ndoma Biblia na imbiche burato meria bakari babati kwethira bakari Biblia riwa wethira no kwenda utongeria ngondu cia Ngai ithira we muntu aibangite kinya muchie wawe na uri blameless muntu raturonere agichieta chairman yara ibarairia ituonete mbicha igita mitandaone akarite inappropriately kana ina mbicha iteko bwana twana twa thukuru ituonete atumiria bamwe batwire guchangirwa mbecha ni anene betu banthi bakiaya warambe mbecha bati mwankaru ari mbecha ututimenya inachieta no katwona batwire tentine Ameru antu bau bateko bwa bagutwa direction na ingwikwa ndina kiao kinene muno no ntubwa atumiria barabonde barothranirwe bakira wa spokesperson wono muntu ate kubua na nkimenya bamwe bone akiri murungu na modhia buru oganku atumiria kithira ibo kwenda kurwama na musimamo wenu era ni umwe wenu muskabu governor mwira ni rira kubwithia makosa no ntuthai Meru county niketwikite ni ya ibo nationally no ntubote mwira ari out kuria tu withetie mbu county no Meru ikwarirwa kwa vyombo vya habari anthie Kenya na kinyaome no ntubote mwira na kubwithia mantu ya mathuku nindi thaibu kuya abwitira iburango kuya lairwa mpempe kiripoti ya Meru TV kumatieni mbitanda msuturia wa Thirenja
Toume au twete imwe kwa imwe Mwanka Egembe South ararito bara bakwere class 8 baithirite bakiurwo bachiunge na cukuru cia muthenya tacio day schools na akiaria mujumbe wa guntuku na ithirite akibawira nebo okiria cukuru cia muthenya na bera kithomo giakuo agatira gikuuna ana bura kia kwagirite mureithi waba enacio koroki ana baria bakuthiria kirasiti kana bakugerwa kirasiti ni boritwe bakigerwa Sunday 8 mweke mwambirio ni jwa Januari ni balbaterio gucumiria na gukinya ndene ya secondary cia ndĩ nikenda bakomba kwithwa bakithoma nontu githomo giki gitina maguri ja manene jaria muciari omba kuremwa batwe tukareta ana sukuru yeje nikenda bauneka ni laboratory ira andu beto barabare ntoreje na muno area yi sukuru ye tomi bokeya tukaiye ka sukuru yeje tukareta ana kuna tukareo beba ebia sukuru ye ikaongoza wikiana university nontuba facility ukuona twekirwa ya laboratory. Mubunge wa Egembe gaitija wa Honorable John Paul akiaria arindene gitumi day secondary school na rikitie kuga secondary ji igetana mbere kethira aciari bakaigwa tambaru na guciukiria na mathuganio o amwe na wikia ana school iji na baraba kuthoma ao na baubwa aciari skuru ye tomi iskuru enjana ke muno etena na bakwana skuru ao ku injukumwe ku na injukumwe to leaders achiari na administration tombe kwetha tukimiza ana bomba kwetha bakia skuru ao ekenda at least barora be michina arora bomba kwethera bakithomera ao na ndibwire achiari thairora mwana ateweta skuru thairora mwana akuria nja na araura nkabwira mwana ora kaita kawe kokuru mwana ora iwo kethere twangamiza nao iwo kethere oke akikwangaisha nonto kintu kira Etuje imwe kwa imwe Mwanka South Iment arana kwa DCC Meru Mwangi auritie Meru bara baithera bagikia magamba manini kotini baithera bakiwatanira na kwaraniria nontu wendo urumwe na ngwataniro ibyo bibatire kwithira birekiri mukari wa Meru. DCC wa South Iment Meru Mwangi bagwatanirite na bamwe bathomi bakuria mwingi jwa Meru gutika gwikia magamba John the Koti ende bagwatanire na bara bathomete mantu ja kuthiria magamba jaja kinja nikenda urumwe na ngwataniro na kinya wendo bukenderea gutongeria mugongo juju jwa kaunti ya Meru. Vile tunavyojua Meru kaunti yetu ambalo ni jimbo letu ambalo tunapenda, lakini migogoro ni mingi sana manyumbani, dispute ni mingi za mashamba,
kuna matrimonial disputes, child welfare disputes, ni mingi sana katika jamii yetu ya Meru. So ninawahimiza hata watu wetu kule nje, wananchi kutoka Meru na kutoka eneo zingine, tuache kukimbiza kupeleka makesi kotini. Kwanza tujaribu mediation, alafu sasa mediation it is the surest way kusuruhisha dispute. Kwa hivyo tunaomba kwamba badala ya kukimbiza makesi kotini, unapata kesi ni ya jirani, ni ya boma, ni ya familia, unapata watu wanakimbia kotini, ambalo ni jambo ambalo linagharimu familia pesa mingi sana na muda mwingi, inapoteza relationships. Alafu sasa wakati kesi imekaa sana kotini, sana ndio wananchi wanarudi kwa maofisi za DC, za machifu. So tunaomba kabla tukimbize makesi pale, tupeleke kwa mediators, kwa maofisi za machifu pia wako na wataweza kusaidika. Wakiwa na mizozo wasipelekane kotini, watafute mediators. This is the third cohort ambayo tumeweza kufunza. Hii ni grupu ya 3. Kuna zingine ambazo tumefunza na tutaendelea kufunza watu hata kuendelea mbele. So tunasihi watu wacheni kupelekana kotini, tafuteni mediators, mkae chini vizuri, msuluhishe yale maneno ambayo inaleta dispute katikati yenu. Ni arankurukina bwathomi baba bakuga kithomo giki gikenderea kugwatania mugongo na kinya kuonania witi na mbere communities and be able to make an impact, and so that the people can be able to have a coexistence, that they can be amicably be able to sort out their disputes without necessarily going to the courts. We've been able to run that the court mediation process is a win-win situation. Nevertheless, when we go to the courts, we usually have a winner and a loser. And we want to realize that when the dispute began, these are people who've been coexisting together. Maybe let's say they have a land dispute case. Let's say they have debt issues. These are people who've been coexisting together. And what this assignment is done, it's been able to help us to restore the relations that were being lost. Uchokage wali kuwale antu bathokenie bagachokanirwa nguo antu agutinda koti no ntungugia koti ni aere muligo kire antu betu na magamba yetu ukia koti magamba so simple jari Rwanda ikaiji nkurukikire makanisa na kinya cukuru kithomo giki gikenderea kugwatania aritwa na arimu bao na kinya aciari ambugia uno ntungu me atuithe turi a Kristo in one or the other. You know we are also Christians na toka solve even the church problems. We know even nowadays even the church they have problems everywhere. Schools, myself I also teach na inkomenya rimwe na rimwe kwitha kwina problems in between sometimes teachers na wazazi, wakati mwingine hata watoto, na unakuta kesi zingine unakuta hata mwalimu anapeleka kesi ya mtoto court. That one vitu zingine huwa asileti sana. Kwa hivyo wale watu ambao wanaweza kusaidia sana ni hawa, kwa sababu this one is sasa vile tuko, we will also be trying to make sure that at least some of those small things they are being solved na inkuthugania together to a very cohesive society. Ni arakirikiria DCC Meru Mwangi akuria mwingi kuimenyera na mbura nene ijete ya ironino. Nataka pia kutangazia wananchi kwamba tunajua tuko hatari ya mvua. Nafikiri tumeweza kuambiwa weatherman anatuambia mvua ya El Nino itakuwa mingi. Kwa hivyo tunahamasisha wale watu ambao wanakaa maeneo ambayo iko na hatari wakaweza pia kuangalia maeneo ambayo wanakaa. Hii eneo yetu iko na landslides, wakati mwingine mudslides. Pia kuna mito ambayo inafurika sana kama mto Iraru na mito mingine. Kuna quarries ambazo huwa zinafunika watu wakati kama huu wa mvua. So tunaomba kwamba watu wakaweza kujihadharisha sana mahali wanakaa. Nikiripotera Meru TV kuma South Imenti Mbita Jeff Wagitumamu. Na bantu barabara na mawathe kaunti ya Meru batongoretwe i Mike Makarina na tongoria bangi bauretie kaunti ya Meru baithire bakibailia na gukiria biewa biao bira bari nabio inyuma ya kuga antuba ibethire bagiteyanirwa mwirigwa mutongeria wantu biombe ba mawathe kaunti ya Meru Mike Mutembei Makarina na chumerete na kutheria kaunti ya Meru iri ogwatine bo ni kumane na utongeria bokegi bwangabana Kawira Mwangaza rene Meru kwina thina nene muno
Makarina na ithurite Nteto ati Kawira na agambitio tongeria bwa Azimio rungu rwa munene wao Raila Odinga ni ukumutira maigone jianga tonyuka igwa rwaria rwa kumweberia gitene rukagita njira mwanka mbungene ya Senate indi uga baba na thambite njara burebwa birato tatongeria bare bange mama na araugire ki Raila na indariria Raila na iziendo ara murwirite ukethira Kenya Kwanza iraga wira support ayo muria wera ilo okumo moteo no kuria mbia cia Meru na baba ukethira watethia gawira Ameru bari worara iru milioni yana ira igeretu achagwa area achagwa beyera bo bare ambia para wa Ameru ibaro bongo tokwero weno retari milioni yana ukare mbia cia lemavu Raila ware tarore kama mamo lakini no ambe tegererie ombe rote usika manto yau ko gawira ko peponi okagite na okau na ithurite ati kuri na mubango jua kuonga gambithania ba koti kaunti ya Meru kurigiria rwaria ruo rwa kweberia gavana Kawira gitene koti cietu cia Meru thai impeachment ya MCA bakwenda wekira kira assembly ya Meru thai kwena nto baibangeta baiketie koti na ibaretia njanji na ibari bakarita kiwango kenagambia njanji arutonda au impeachment iwe kaendelea na de Makarina ari nabo kiri rwangi rwa koti Meru na ndenda kwera njanji beto we Meru abore metho yetu na bukethira metho yenu ya kuma ikorea bato tokaya tuithe toria babwe koti uboto mathaire no ntotore ya twabwira atongoria bakuia babwe njanji bokoya bwaikia kwenu bato Meru twetherwe slaves no ntoba koti iria tureta kesi yetu walemavu barauwa Meru County nendelete na mulemavu toreka nabo thaini impeachment yete wiko bo dhuluma iranga bano Meru auto dhulumu bariwanga bana ba mwako tondra kenda ngabana aria Meru ethato ankwenda kwera Meru ngabana aria Meru ethato na githane urongonete koti ario Meru ethato yo yembia ari sign na ibu antu kwera Senator Meru eta control of budget oro amye mbesa cia Meru County sega matona ithatiro kere noro nonto ngabana ketete kurisaini kuthingatira maromba jerejeriga kuthithika akaunti ya Meru ni gavana Kawira Mwangaza Makarina ari nabo kiri bamwe batongeria bakanicha baria abeti kirijo mbere musakaola onge arejere atwere kuthukuma mbia na magambo ubwethireti antu ba Meru sakaola uri okwego thenia na ba Meru no tembi sobu inyomwe wari marombene yara bisopara beto bakero kwena bishop wa Catholic kwena ba Methodist kwena PCA kwena ba Full Gospel oteba tona ko torenda torame tokiwa bishop Magambo Sakaola na batu tuirende kwa vyovyote vile kuhakikisha Magambo a Meru bokumenya we mukora no musakaola no muntu oteo badiokera maromba aku palo na kerekeria na oritia Meru kugwata mbaru munini wa mutongeria wa Nthiguru Rigathi Gachagua niu Meru ikaguneka ni witi na mbere nkoroki kemanto ya chagwa kwa maendeleo tumana tubudhirwe maendeleo ya yara yangi lakini mbere kira nkuromba Meru na ntoba Mount Kenya hizi na Mount Kenya yonthe itwate Gachagua mbere inya no ethire awete ana beto kimpini beto kenda thina ira twayene maendeleo yatuwirete we yaretwe president ya muthikira lakini bato twanjereria kura na Gachagua utemaendeleo tukona nkiripotera Meru TV deako dieto ni mwirigi watcharete au nio twekiraga tanta nteto cietu cia muthenya jwa iruari mbitikiria ngutigejerana cia mwathani mwankara twacemania kagita kangi ugachintia mutambo jakwa marietwa